Ki khubor ka Batesi TV. Rake ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka. Badan ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau. Ka Project Zero Waste Period ya ka belalam khaman da ka Shubham Charitable Association kladang ya shaprang hak bangla yo ban sakhi sia ka jing pli pat ba jonga jaka ai jing hikai ban su yaki fresh pad hak sing se jan ka ar photri unai lur ar jar phosau yaki training center hak snong lumau kong ka bahap hak elaka lat kro la pli pat ba do emle ka mau plan constituency ba beyond korba ublalong ko kong san kani ka long haringkat ke jinga trelang ba Martin Luther Christian University Shillong ikong Patricia Mukim Padmashri editor jang Shillong Times lalong kum ka sembut kongsan kindiat hakabede bakadi ke Zero Waste Period kalong nagabenta ki kinthei banduna ga jinglo jingsam habathiet yaki pads dagi jan ki balawan pinnan kam bun sen hadim la sat kho yaki haga jog apor banlat ne ga jing pinjabo patharia ka mei maryang Sakwe ke jing thmu bokong san bela pli yakani ke jaka ajingi kai bansu yo fresh pad kalau man pli lat pli lenti yiki khon samla haka yo kam yo jam khamtam shiki than nong kendong Kuwait belawan banya dan benta hakan ke ski ki kinthop ya ke BDO Shela Bholaganj CNRD block ke kong e kenta ke Dr. EL Kharmuti District Maternal and Child Health Officer jong ke East Khasi Hills District urang bashnong lumau kong ba lur shai marbanyang Usor dalat kro uba Chester Merthong u Aprolan Dotling ka President jang Shubham Charitable Association ka Madam Pushpa Bajaj lemru baki du kinthei jang kashnong We are live. Numur. International. No. Udah. Nanti boleh cakap. Oh, cakap. Itu ya. Betul. Boleh jom dulu betul. Pasti. Ibu dong, guys. उससे हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला राघव जो मेरा छोटा पुत्र है उसके मार्फत मुझे मौका मिला मेरे स्टूडेंट जो शिलोंग में रहते थे मैम वो वहाँ जाते थे क्लीनिंग ड्राइव में और वहाँ से जो हमें एक जो एक्सपीरियंस हुआ बच्चे आके कहते थे कि आप तो शूज़ भी दे देता है ग्लव्स भी दे देता है लेकिन वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो निकलता है वो हम लोग नहीं जाएगा एक टीम को रेडी करती हूँ वो पीछे हो जाती है फिर दूसरी टीम को रेडी करना पड़ता है वो जाना नहीं चाहते हैं तो समझ में नहीं आया क्या करें तो हम लोगों ने इसको कोशिश की कि इसका क्या उपाय है तो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल कप भी देखा और भी नई चीज़ देखी मंगाया भी खर्चा भी किया पर वो लगा नहीं कि बहुत फ्रेंडली है फिर धीरे धीरे हम लोगों ने हमारे टीचर यहाँ पे हमारे साथ हैं जिन्होंने इस चीज़ को बनाया हम लोग जो रियूजेबल सेफ्टी पैड जो है तो उसके लिए मैं टीम OCU जो है उसके लिए हृदय से आभारी हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ी पैट्रिशिया यहाँ मौजूद हैं इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और आप सबके सामने उसका रिजल्ट है डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्यों नहीं डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है तो इसलिए इसके लिए कभी कुछ शंका नहीं करनी है ये हमारा अधिकार है साइंटिफिक चीज़ है कि जो मासिक चक्र जो होते हैं तो इसके लिए खुल के सभी को बात करनी चाहिए और हमारे मेघालय में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही अभी भी अज्ञानता है थोड़ी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सही तरीके से सुरक्षा का नहीं इस्तेमाल करते हैं मासिक सुरक्षा का उन लोग के लिए अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं इसकी और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेघालय में बना है और भी कई स्टेट ने इसके लिए काम किया है लेकिन उन लोगों के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी में भी आपको फ़र्क मिलेगा तो ये चीज़ हम लोग सब इसको बना पाए हैं हमें सपोर्ट मिला है चीफ मिनिस्टर सर का भी सपोर्ट मिला है गवर्नर हाउस का भी सपोर्ट मिला है और ये ग्रामीण इलाकों में पहली हम एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ ये पायलट प्रोजेक्ट है इसमें हम किस तरह से काम कर रहे हैं किस तरह से हमें सपोर्ट मिलेगा कितना हम सही अपने आप को दे पाएंगे और कितना आप लोग से सही ले पाएंगे
और इसका सदुपयोग हम बाहर कैसे कर पाएंगे, ये सब चीज़ को हम 1 से 1.5 महीना देखेंगे और उसके बाद इसको कैसे आगे बढ़ाना है इस पर विचार करेंगे। Sibun hi kijing ya rabang layo ala kanika association lingkong e kilawan visit aku school jungi ha usnam alhajar afulai ringkat bat isar dot link habaki wan lingkong ki pai kmat sha ki babon kijing duna mo habai dei bat ke school te ka ban kmat e kijing duna ka school jungi kalong bangim don ya ka reka toilet ka don bat sakawairu kanika hand wash basin yem don te kilakon ini imam ila kular ini ban ai kin kanika ka ban penpo ya ka ka toilet jungi ban ai ka bu ka hand wash basin te lam arta tieni tang hadian si banai kala urlo tenga tenolor kaneru hi khamsam laklet no andre ki wan biang pat sa kawe kasien barwan aya ka awareness program sa kan ka zero waste period halor kanika phang ti kan ka awareness program kila a ke jingi kai ka pang khamtam e yangi ki kin thai mo kamba phila ajute bi ba ni don ka menstruation cycle mo ka ba man ubna ni ju te Bayi deh berkan ni kai kumlo yang ni bangin om pencabok syuk kan ya bad dia deh kat ka mariang saudong sa kunjungi dia mencuai kapor ba ngimpat nyu ji kai mo ni pendon kam gini ki sanitary pads ki bangi syuti deh man ubanai dia ndang ila thiet ni pendon kam dala de pendon kam ni syu berat deh dia akan dekat jingi kai jong ipat kacing wan jong im de de baki hi kai gi ban pendon kam lo de kini ki pat sendrai ki lasam so baru chabaro ki kenthei hakashnong jongi bat gi ki khana samlaru kunju gi khana school ru te la chan baro hi hakashnong jongi mo kashnong jongi ga de kashnong step lakrai te ki la pendon kam ya une upat te ka feedback ka bang ni yo sneu hina kashnong jongi kalong hi ka bas ngo tenan ka ba ki brio ki ong kal ki ong kum neken na ha ka chaka bangin thiet man ubanai te kala ya rap kem yangi habai de bat ka pisar mo bangin pelut man ubanai ha bangi thiet nolor kataru ki ong ba ngimpat juyo kum kanika lat mo ba kin ai jing hikai ndrei wada kasotaro kampat ju phai khmat de saki kin thei jongi te kalong kasien ka bandung kong ka bakani ka subham ka ai kum kanika lat te ndrei menta kala poi ka por wengi de ban kren bet yakini ki issues yakini ki khep ki badon kam jongga imlang salang jongga jinglong kan thei namar ba ngadon ha kata ka kenhun ka bakateng ka operation clean up bangi ju peliput ya ka wa kalian asin si benai te habang ilet yang tu ni syamba kito ki nadu ki hagis nadu kito ki menstrual part ba pendan kam ki kenthei poilet tu hawa perkhat ma phi kat no ka jing long bi ka tu gawa apa Shati sharum badai ki brio don ki ba pendon kam ban kling ban sajjan lene pakan ban penpoi syaki pentor kebai tingi keren bat ini madam Pushpa kan ka kenhon jongki ru trailang bat ni ti penmi yakini ki baong ki renewable mo washable pads kan ki bangi pendon kam ngi kenthei namal podang he dang san mangi rungi pendon kam lagi jan dai tinggi sat ka jan tinggi pendon kam biang te menta ni ru kum ju hi ni pendon kam ni sat ni bu ha pendon kam biang sah ka wi ka benai bat kum ta ter te long no kum ba don saving la pen show no ka pisa jaga ban thiet man u benai ka nu paket shum tip menta de kini pade pendon kam la site la bu up to how many times you can wash and use haduk praposin la ban pendon kam ban sat ban that ban bu no te kaya rap shibun si syai kamariang namar
Mentah ngioi keleng ke partai ki keren syafang kataga jingkel la sendet dong amariang deh kataga beki ongka climate change. Ndai ni syuya keren ngi mele ai pade. Ni hapanya sedang kan mande ada ke ke bangi ke bayar jan bat ngi. Takamut ban penkut yaki wa yaki jongi ban pendunai jing don kam plastik nomor plastik him ki plastik ki poilut syawa. Ngi ngilik penkut yaga teka wa umiam lu hang the. Kajak klian nang ni nasyolong baru khoi la poilut hang tu. Nadu gitu ki senduk ki bakit dok ha. Begitu itu ki foam ni ladap tu umiam bro kawai. Tidak ada long ha kan ni kerukom. Umno kan ni ya im. Tangkat nu ngamtip ke partai kan long ha kan nu bom namar pendapat mentahang ni hangit go jing shit. Cui osmo go jing shit makan kieu hidup kan ni. Ki pom mensyua mentah la kieu go jing shit. Kajingwan uslap lu kal along ting along palat ha. Ndai syu tu uslap ubangi ya melien mo. Te kawan kene sabar osong dong dengan gari jongi hi wan uslap ubajur palat ubasura alut ya ki luom ki wa ki yeng jong ki priu badai na kata ba sa penmi ya ki nikilat ban penduna ya kacing penjaklia ya kacing bread ki bro khoi hawa namar habakut hi poi syawa mal nabar jong kaselong dari ngile kinu kisnong don kata ga waste management system ni tang haselong dan paro ko ke sorselong le the nyut tu marten la jui em la jaya inang tu ne don ke jing sma don ke basu tedem lenter be ka sorkaru kam tip syu akanu garu kom le yegi nyut ki bami ne yeng jongi sini senong kendong badang duna kinong song snong te la shu thang ni tu nyut ni tip ha balada thang plastik ka bami nang tu kal air nalong ka balong bi ha. Pat sakawai ru habang ipendon kami itu ki plastik ibayong itu lagi belum bi ha ki ong ha kapharing belum toksik ki bala ban ai cancer lagi das litit ke na yo ki ai na mam tu plastik yong bệnh dai jupnon kam chu tu plastik ki ba le te ladangi perkhat sisai ka mai mariam ni hapan ra no da ki pla la jong na yeng but la jing shisha ka sarkar la dei hi ban thang no e ka jingwan de plastik gin le biang ku maju le man shwa gen gin song ha ki sla kat kane ka pathai ka mariang ban thung tu slam la se mo na hi na jong na thung ni belai bha te ni dei ban phai biang te sha ka bala adep mat ka ni ka jing ya be than jongi ya ka ni ka modernity bengi ong e ka mentang ya ka jing kini ki bengi ong ka use and throw culture penon kambret nadu ki pliang ru penon kambret nadu ki pelaru penon kambret ki dukan rei dal abret poi she yim jua keli kata te kani kadai ka bakong san ha man bengi le ke no kam ni hap man keli ke la de ke impact ke jing kata ya ka mariam ke jing kata ya ni shimet ke jing kata ya ka kot ka khia kam te na kani ka daw ngi trailang ni smo khia kini ki bengi saudong jongi trailang ban ya le kat bala ibore baret ban penduna ya kata ka use and throw method jing penon kambat baret mo
tip ha maki kilong kime Indre nakaliang jonga ngakit bok kiruang ya kini ka inisiatif kini ka phang kini ka jing bersang jong kilong kime kiba I sisya ya ka jing don kam pan bara ka jing khoj kamariang iwe lingba ka jing sna kini ki reusable bag kiba anpan kam kumalai sedang kubo ang mono do mene barokot but kumjuru kanwara ya ka khoj ka suba ya kiwa kamtam lele yangi sine si dong kubo ang mene kong kenta ki si don ipa ki dang khoj henrei ni kim khoj chu pi kat sabelet lapet hi kini kilong kime ni ki nong sajan ki bread bat hagis shawa isum itu plastik ibarat shampoo plastik de iwe nabi jing shem haman la kiwa berat itu ibarat henrei sukui kinlong kibahe sedang na ibarat kadang pa ngenla pan rating khong ya kibahe sakawai ru limba kini kejinya kendu ini kinjat gut ang ne long ban kerpat ingi we piwe gendai ban keno ya uno tu nong di dukan ba plastik ya fi kembong ikong pat mena bagi ai bag plastik bayong dei ringi penmlien hi bagi nom tre syu ya ki plastik sukui kidong ai plastik ru kinom asyu hi ngai la deru ngai persang ngai thiet jing thi ni dukan ki preu on ju khampre plastik sang boman se ngasip Rei, persang merakti, banbu hakali nehano bar kerja banbu, kenang ba, duna ke plastik, sedang ni berit, da iwe pi iwe, pedang jong hi, pi ayu kubor, pramarjan berpa, wat kidukan ru, pinom siam ni ke plastik, kadno kan nyarap, ya kajingko jong kemariang, sasisen, ngai kini jingkut bok kiruyang, iba ap ipernya jingni ke senta, bat nga milen tiru. Balinda dimba jing ne jing stang ibaret penla ban pensa preu chu seki wewe ki snong seki blok ver mo ikong mena ko kontaru ki wewe ki blok ru khrang benla ba kai man le ki blok kong mana tanam bajaj if you can start some other blocks maybe like you are telling government is also helping you so maybe to your initiative and maybe governments who will help in propagating this kind of products, especially maybe in the health centers. Health centers, they start buying, don't buy, free thing from the health centers, start using this, then people will know how, they start knowing the advantage, the merit of using this. Once the people comes to know about it, especially from the health center, from the health department, any health center, they start giving this, maybe the public will come to know about this product.